neng wiwin bojong loa ini rame dararane baca lu sama nawaleknya wah lagu dunungan cing 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 bagolang kaca banget Allah zaman ngadeng kalau puan duka masuk pajajaran tempat payung kehadiran ayo di pundayan mupus di asmara duka luka depan juru bakti perjuangan lambang kejayaan Palurah Haji Nuruddin Dewan Bogor anu bareng Apana Akbar Sukamahi mah putra pajajaran wawang sajagat raya Sumedang Apana Akbar Sukamahi Ampok lungkung suara sabar Apana Akbar Sukamahi hadir mah hadir tindak kandung mata ingat anu mah diserangan Pak RT Bohe apa Yunus wajib mitutur kenapa nur bagolang kaca banget zaman ngadeng kalupa kuat nuka masur pajajaran tempat payung adilang ayana di pundayan Bapak si Pule mah tindak tanduk nata ingkar Pawakil Kaji Wasim Bule anu bagus nyuk truga lora cacandran Siliwangi bebukna bontot hayang gedinya bocor cenah Pak dia seni mustikaning abdi duka limpu nusuk
Baingan tegana pikir aya Rusdi Komalajaya anu bagus Pak Haji Eron ketua Tempong Gunung aturan kapayuna deui lain-lain daun awi apana Akbar suka maki lajang beri lain-lain bakda diri apa wasit boleh apana Hidayat suka maki aturan apana Hidayat suka maki bayar lagu apana Hidayat suka maki apana Hidayat suka maki anu mana apa hidayah kaya mah aturan pagi boy apa hidayah bayar lagu apa hidayah kenyol hadir pak sepanjang urang kumalat ulakan dana istian aturan kapayun kelang apal urang Haji Dewana Nuradin anu bagus anu mana aturan bayar lagu bayang di jero koran apana Akbar suka maki anu bagus apana Akbar deui sayang apana Akbar suka maki mun lembak Seridang dosen wakil Haji Wasim boleh terpikan kawonan sing meluyuh sambil lungang sepanjang urang kumalan ulah kendatnya istian apana Hidayah apana Hidayat suka maki Bang Abayang di jero koran diberi dua salawe diberi mang dua salawe punang kakayang kapal urang Haji Nuradina Dewana Bogor anu bagus batir hati sepanjang urang kumalar ulah kendatnya istian kapal urang Haji Nuradina Dewana Bogor ya istian moto kapal urang Haji Nuradina Dewana Bogor udunya sia
Ratu di Singlar Bapak Haji Dewan Apal Lurah Haji Nuradina Dewana Bogor anu Pak Haji Bapak Dudin Pak Haji Bapak Dudin Mona lepat jadi daun Pak dosa Haji Bapak Dudin Dewan Sangkan jantung Apal Lurah Haji Nuradina sauyuna Terbikan Pak Haji Bapak Haji wajib boleh saya duduk Pak Haji sing aluyumang Apal Lurah Haji Nuradina Dewana Bogor anu bagus lain daun awi laja berung Bos Asep Pasir Radi Bos Asep ditawuran Bos Asep Pasir Radi Bos Asep lain Iya Bos Asep Pasir Radi dapat jadi Bos Asep Pasir Radi Aobi bagjang Aobi di bageran Aobi Pasir Radi Bos Muda Haji Nurdin Bapak Dewan Bogor tarapikan paawonan Iya Pak Haji Nuhun Dede sing aluyu Ayah Akbar Sukamahi Demo Gunung kopi lulungan Lalalala Aobi Bos Muda Bos dadak Asep yang pria dinagawi Bos Asep Pasir Radi Bos Muda Bos Asep ajajan paantai Bapak Haji Kadus Wasim Bule Kembali Hajar saingan Apal Lurah Haji Nuradina Dewana Bogor anu bagus aturan bayar lakuna Bapak Dasim Pasir Radi mah Haji Wasim Bule Bapak Haji wakil Haji Wasim boleh anu bagus Bapak Dasim Pasir Radi Kasepuhan Bapak Hajat Bapak Dasim mana sayang balik wae bakal nama lain tahun panggungna bocor laja bermani tawuran Bos Asep Pasir Radi tawuran Bos Asep Pasir Radi Dede iya gala-gala hey Bos Asep Pasir Radi Bos Muda negara di taman Aobi Aobi sengit nyambuan Aobi Pasir Radi buah hati Abah Jaluk endah satu madina Bapak Ketua Suku 88 kuku hakimku panggungna bocor bang barang bertata Bapak Ketua Suku 88 Besau resep dari maju kembang hari dia halang Bos Asep Bos Muda Pasir Radi Bos Asep Pasir Radi kembang sengit nyambuan Bos Obi Bos Obi Pasir Radi Bos Obi Pasir Radi tetapnya alam tidak nulis midang Bapak Kadus Wasim Boleh Sukamahi nambah deui ya Kalau angka sok tiba apalah Hidayat Pak Hidayat apalah
Hidayat suka Tembok teuing Gunung lamun abang nambah deui lamun bang tanggal hiji di bandara Bagaturia panggungna bocor bocor panggungna lo baca suka diberi kupati sebelum ada beri kupati panggungna bocor panggungna lo bacai arara airi kumawa dari melek wae Bapak Dasi kasih raji kasopohan Bapak Dasi kasih raji lala Bajalu Bos Asep kasih raji nambah terus diberi dari nambah wae ganti anu aku dadadi Bapak Lurah Samin mundur jadi nunggu aku dadadi la menunggu di apa jarak Bos Asep kasih raji mah goblok kemaka kejadian nyebut cewek Bos Asep Bos Boda menapikir aku ringgasna Abah Haji Dewan kemaka Bogor keparadana Abah Haji Nurdin Dewan Bogor kemaka Apaan Andre gaji keparadana Apaan Andre gajihan wae Apaan Andre gajihan terus Bapak Ilin dapat ini kanu angkang sok dibelah Aldi Bos Boda kasih raji kateuing lamun Akadus Hajarot Adus Urut Tibatana Bagaturia dan aparat teman suka dibeli kupat Haji Erot Tembok Gunung Bakatua Alapaduan Sukamahi suka dibeli kupati Pak Haji Eron Ketua Tembong Gunung Pemangku Haja kapayuna gelah Aumi Pasir Haji haturan bayar lamun kapanjang urang gumelar pulang kentapnya istrinya Bos Asep kasih raji Bos Boda iya gajihan terus istrinya Bos Opi kasih raji Bos Opi kasih raji kamana kamana jalan cebul Mang Andri Ponanda kaci mandiri Bagen Bapak Haji Nurdin Dewana Bogor kaci mandiri kasaha abdi nyalu Bapak Haji Nurdin Dewana Bogor kapayuna deui apa jaluk nobade hajat hiji Juli apa jaluk nobade hajat hiji Juli Bapak golok tapi tingkat 7 bulan kokosan bantu tilampi sapeting asa sapulan antosan dari ajukti disangka-sangka malela Tengok daunan eri Pak Hidayat Tembok Gunung disangka-sangka repelang Pak Hidayat Tembok Gunung Pak Hidayat Tembok Gunung kami kerja kembang hampir tak tahu itu kajiran Bapak Lurah dipikir bekika
mata lale abocel ketua lamun keur senang pikiran dapat Bapak Haji Nurdin Dewana Bogor kapayuna deui bos Asep lawan kaili Pasir Haji pangeran bos Bapak Haji Nurdin Dewana Bogor pangeran Aopi mah Aopi dari mana Aopi Aopi kapayuna aturan Bapak Dasim Pasir Haji sayang Bapak Nai anu bager Pak Dasim kapayuna deui Pak Dasim Bapak Dasim anu mana kapayuna Bapak Dasim deui bos Asep Pasir Haji aturan Bapak Dasim yang deui bos Asep Pasir Haji memang kuring geus rumasan teu kudu disebut batur bos Obi rumah tangga bos cuma Bodan dina digaji Israel Bapak Dasim dapat usaha Koka alungan lain awal bos Asep anu ngurang iya gaji hadwai Bapak Dasim bobudak ngarbosa sama Bapak Haji Nurdin Dewana Bogor dan Kasep dan kaya Bogor Timur percuma takkan usaha biar umur sudah tua gaji hadwai biar tua asal kaya kahayal kuring laksana beli TV motor Honda Bapak Juri jalan-jalan Bapak Juri tupak Honda Macan Moderat bareng amprong lele dengan sasam dedet kuring osong rada erang apa dari ini sih pacar pesir jembah Pareman heula lampuna